Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Kalkhasi Student Union kalalit banyak kendu Menteri Keterangan Pulih Putih jangka Sarkar Jelah ubak Kemen Rembui banyak keren kalau kekam kebede baru Vice Chancellor jangka National Law University kebedan hakani ke Jelah. Habakaran jikilar Petai Kubor, General Secretary jangka KSU Sengkemi Usamla Donald V. Thaba, Ulong bu Vice Chancellor jangka Nega University, Professor Indrajit Dube, Lalit dan Bor Bapalat, baru lapinan kambak laru eka pisah, hak bakat kum gejingtip, bagi layok lumling baka RTI, tang kebaik kiat jong hakwe ke jingalang kepuai haduk lailak tingka, nangta kebola pelut benit jinglet syabar Jelah kelong haduk kasan lak tingka, nang ta usiu tulap ikina hikai ki bau thong hi bat ki bam juchim kelas hiru kapoi sabusan lak tingka bat habalat kam hagan ki university ru ubu de ki kindon ki ba perking bha haga ba ki trai muluk ki shem jing e ban thep ki kam ki balat usam na danal layat ho baka samai trekam jong kan kut no hauram phang jong snam banwan kum dak la kerpat uba rumbui baka sarkar kam de shu ban penjalan ke jolong vc jong hadin baka samai jong kan kut no hinde ka dewan pinmi jing penmana wut na ka benta ka post vc khana ki we kin wan thap bat ka ksu ka kwa bu vc bathamai udi bentre na ka benta ka jiminto jong ka jalla omila de shimet Mi kendu yu malakemen rembui halor ki kam bede bat ka big education re ka revenue bede halor ya bede ba halor ka de halor ka tu ka mat ka basateng kata ka de National Law University hakaba katum ke jinglap RTI ke jong seng kala shem ba kadan ki jing bakla ki ba bon rukom ki jing le don bor ba bon rukom jong vice chancellor jong ka university Professor Dube hakaba de ba pisah pilan ka tungkam tungjam bat wi ki bai namar ngila syam ka RTI ba tangga baikiat ke uru penon kam daka pisah jong ki pajba jong Jelah ka poi hadu lailak tatang hakoi program lailak siteng tang tak baikiat ulit jinglit sabar setiap ru ngimtip lagi di official ne unofficial namar kam reflect kam pau po ka kam reflect ka po ka RTI ka poi hadu khasan lak te mudu ulit ke bentai lagi simet ke muka lak ta ba makasan lak ilan penon kam nom tarjum toi pajba kumba sau khasan lak penon kam ha ka ba sipulop iki katukan ningut i nong hikai bai jan bu batang ko ke kelas sim sim di halor ke jing tungkam tungjam bu thung i bri bai jan batu ba komta ter kram da ya kat kun ke kendon juga reservation polisi nalor nang taru haba pelat kim gi jai kamru wa kita ki condition si bolong pelat liam ha bagi bri jungi kim na su ban thap kram bon yo ban thap gi bri lo jong di ngila ngamba ni RTI ngilai kendu i kong amperin mun swa di ngila ailut ini ki RTI findings ki jinglap jungi badilaong ba aipor ya ka sarkar arbnai kinya penben di hadin arbnai kata hau naitung nila pesngobing sukam amperin ke ba pinya senang ni sakamat tigi ong bikin se form ko ka committee ba kin sim action no ya uni vice chancellor tenre ko to por kami no kan ke jingya piliang suki jong kini ki ministers politicians jadi lor kan kanong rim ngilawan ni kendu biang ni malakemen mat ngila ai kador khas dekat bagi kot isla ke bangila samit dum swa kan thupru i gitu jinglap RTI gi jungi ban ngila pesngau hi malakemen ba uni ubriu unkut no tenio dan ni kata samoi ha rempang lesson snem tinggi kuah ba umde revenue extension ban aka ju ka poru ba umde revenue along bi visi Henry ba ka sarkar ka dei ban advertise no ka post visi ban wara do ka visi wala ban tre shisha na ka banta ka jimun toy ka liang ka jing pulian jong ka Jelah omba untre dan menta ya ledi simat berkum juru ka sarkar hi ngisno ba ka dei ban sim action ha ba dei bat uni brio ti ngingit scam ba on lapoi hu banai no pra na ka liang minister ilo bi se shong biang ke i sinjang bin sim persha uni brio kum ke jinglap RTI jong seng mai laong hi ban sakhat di officer sa shong bat mangir min dan lang hangta ban hangta rong sa pesngo khmat ki officer jong law department ko mangila pesngo mun chwa hi kong amprin ki e jing bakla gi ba uni vice chancellor lale bat ba sarkar hi ke di ban sim action nomor ba ni la so thaj ban apsa rei hawat jaj ba kala ka change no ka kadang no negeri shuffling di hawat ni haban so thu kata ini scam ba ni kanti ba menta te ka sarkar di ban nei bat bu ni ubri hi umde shu ban
sya extend ka samoy gani ba unsya thung biang kumbu vice chancellor kadi kata kan kalai ke jeng bakla jeng ni wi bru siman lam tu gi badan hadin jeng u de khlang ban pen bet I ketika university bakan long kata ka university ka ba pau shisha amtang ko ka than rei siboro haboro ko gari India tigi don kam ban mi bujli do wei pat vice chancellor badan shisha kata ka mesti menteri da banta ka kiu ko roi jong ke jela berkoi hakal yang ka puli putih dan ke jing syakri ya ka jela hakal yang ka ai